twongeye kubasuhuza mwese abateze amatwi ibirindiro Exesto TV. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru yacu mu buryo burambuye. Uyu munsi turi tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Igitondo cyiza rero mwese ku bantu muteze amatwi ya kano kanya ibiganiro byacu. Uhereye ku badukurikira tubanje kubashimira ko mukomeje kudutera inkunga, mukanda subscribe, mukanda share, musagiza ibiganiro byacu nyine nkuko bisanzwe, nkuko dusanzwe tubana. Ubu rero tugarutse tugira ngo tuganire ku biri kubera muri Afurika muri rusange. Muri Mozambique umwopoza Venancio Mondlane yatangaje umunsi mukuru w'intwari w'abaturage ngo bagomba kujya bizihiza, turetse umunsi w'intwari wanditse mu bitabo igihugu cyajyaga kizihiza. Hari umunsi yashyizeho ko abaturage ari bo bagomba kujya bawizihiza. Mu Rwanda turavuga ku bijyanye n'ibihano. Amakuru yacu tuyarangirize ku kwirukanwa kw'Ababiligi mu Rwanda bagahabwa amasaha 28. Aha rero amakuru yacu turayahera muri Mozambique, aho umwopoza Venancio Mondlane ejo yatangaje tariki 18 ari umunsi mukuru w'intwari, ko abaturage bose uyu munsi nta kujya ku kazi, ari ukujya kuri defile abantu bakabasha kuwizihiza. Ubwo rero yumvikanye agira aya magambo ati: amanhã vamos celebrar os verdadeiros heróis do povo moçambicano. Eu venho aqui hoje para vos recordar que amanhã, terça-feira, dia 18 de março, dia da geração 18 de março, é um dia em que o país vai parar de Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Para quê? Para celebrar o verdadeiro dia dos heróis moçambicanos, ou o dia dos verdadeiros heróis do povo moçambicano, dos heróis de Gema. Então, você aí em casa pode e deve levantar cartazes daqueles que são os heróis da tua família, do teu coração, dos teus vizinhos, os heróis que marcaram a tua vida, os heróis genuínos da sua própria vida, não os heróis de um grupo, de um partido, de uma quadrilha, os teus heróis. Amanhã vamos celebrar os verdadeiros heróis do povo moçambicano. Ngayo nguko abantu mutuye rero mu Mozambique, murabizi habanje imyigaragambyo yavugaga ko igihe umwavoka we yaraswaga n'abantu batazwi, avuga ko agomba kuba imyigaragambyo y'iminsi 25 ihwanye n'amasasu yarashwe. Mwarabibonye uko byagenze. Araza avuga icyo bita imyigaragambyo yise 4x4, kane dukubye kane. Murabizi uko byagiye bigenda. Arongera avuga icyo bita Turbo V8. Abantu mwese mwarabibonye ukuntu byagenze. Turbo V8. Uyu munsi naho arimo aravuga ati tariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025 ni umunsi mukuru w'intwari. Abantu bagiye bazira imyigaragambyo, abacuranzi bagiye bacuranga bashaka guharanira ko igihugu cyabo ngo cyagenda neza, nabo bakaba bikarangira babiburiyemo ubuzima. Ati ni umunsi mukuru wabo ugomba gushyirwaho n'abaturage bagatangira kujya bawizihiza.
ngo ntabwo ari tariki 3 z'ukwa kabiri nk'izo twari dusanzwe tumenyereye. Aha rero turajya mu Rwanda aho twumvise ko hasohotse ibihano nk'uko nakunze kubibabwira mu biganiro byagiye bitambuka ko hari ibihano biteganijwe ku bantu bashinjwa gufatanya n'umutwe wa M23 n'abayobozi b'umutwe wa M23 muri Congo. Aho hagaragaye nyine ndimubwira nti ibyo kuvuga ngo ibiganiro bya M23 bashyiriho miliyoni 5 kuri buri muntu z'amadolari uzafata umuntu wari wese mu bayobozi ba M23 bashyirirwaho bakatirwa n'igihano cy'urupfu na leta yabo ubwabo. Ubwo rero sinabonaga ahantu ibiganiro bishobora kunyura. N'ubu ngubu rero naho hasohotse ibihano gufatirwa kw'imitungo yabo, aho ivi kagera yaba ibanditseho yaba itabanditseho, bipfa kuba iperereza ryarakozwe neza. Ahangaha rero mu Rwanda twumvise ko hafatiwe ibihano bita Rukika Rusisi, Eugene Nkubito, Pascal Muhizi, Jean Bosco Kamanzi. Abo nabo n'abafatiwe ibihano bashinjwa ubugizi bwa nabi bwabaye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gufatanya n'umutwe wa M23. Aha muri Kongo rero abayobozi ba M23 haraza uwo bita Bertrand Bisimwa, hakaza Nzenze Ngorkumari, hano hakaza Jean Bosco Nzabonima, hepfo hakaza Joseph Musanga ariwe witwa Bahati Imani Nzenze, ubwo no bita Joseph Musanga. Aba rero ngo akaba aribo abantu bafatiwe ibihano. Ubwo rero nkareba nkibaza nkavuga nti turetse n'urwo ruhande rwenda rwa M23 leta zagiye zitubanziriza nuko zagiye zirangiza. Abagabo barashinjwa gufatanya n'imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barinze aho bafatirwa ibihano. Byaba bitandukaniye hehe na leta zari ziriho cyangwa se na leta yari iriho nawe yafatiwe ibihano nk'uku nguku bikarangira igiye, kuko batubwiraga ngo u Rwanda rudaterwa ngo ahubwo rutera. None se ubu ngubu uri umuntu agufatiye ibihano udashoboye kugurisha amabuye yawe, udashoboye kugura imbunda, ubu ntabwo mubona ko uwo nguwo warwanyaga ariwe bagiye guha imbunda none hakaza mwebwe nta kintu mugifite? Ni na byiza ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze ati ni uguhambira ipantaro, ni ugufunga sentire. Nese uzarwara intambara y'inda urware n'intambara y'amasasu, ibyo bintu byashoboka? Umuntu amaze kugukomanyiriza avuze ati nta kujya kugura intwaro hanze, nta kugira gute, ibintu byose amabuye barayafatiriye. Mwumvise ko n'ibihugu byari bikinambye ku Rwanda nka Luxembourg, mwabonye ukuntu yabigenje nawe yigiyeyo. Union Européenne nayo nk'aba bamakora abangaba b'igihugu cy'u Burayi, mwabonye ukuntu byagenze, nabo batangiye kugenda bigerayo. Ubu mwabuze ukuntu koko mwakwigira inama ngo muhindure ibintu. Aha ngaho harimo abakapitene, ubu aho ngaho nta tarabura ushobora kuvamo kwe. Ntabwo ibi bintu byoroshye, nyamara mushatse mwareba neza mutazarangira nk'uko ingabo za Habyarimana mwagiye muzitoragura namwe bikazaba ariko bibagendekera. Munze ko nazo muzifite aho ngaho, muzifite zimwe zagiye zitaha, nyamara mushobora kuzibaza turuke kugira ngo ibintu bigende neza. Zishobora kuzagira icyo zibamarira izo ngizo, muzifate neza, kubera ko nk'abo bantu mufunze mwagiye mufatira iyo ngiyo bavuye mu biganiro, abo bantu bagiye bataho bagakwerere, mushatse mwabafata neza, kubera ko iminsi namwe ndi kubona irimo bagera amajanja abazungu mwiringiye ibyo babakoreye n'ibi ngibi nyine mubirebe neza ukuntu biba bimeze. Ukorana n'umuzungu ukanga umunyafurika mugenzi wawe, igisubizo ni iki ngiki. Hano turagiye tugeze kukwirukana Ababiligi mukabaha abasaha 48. Twiga mu bitabo byahise twari tuzi ko Ababiligi ni ba Palais.
ababiligi ni ba pare, nibo bakoronije igihugu cy'u Rwanda, nibo bakoronije igihugu cy'u Burundi, nibo bakoronije Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bihwanye no kwirukana pare wawe wakubyaye muri batisimu, cyangwa wakubyaye kugira ngo ubashe gukanura wenda ubone na gakeya ku bwigenge waba ufite na n'ubu ngubu. Wabufata ukamuha amasaha 48, kandi uzi ko n'ibyo bihugu iyo bije kugira ibyo bikora mu gihugu cyawe, ibyo bihugu bindi babanza kujya kubaza abakurambere nta bandi nabo babirigi, kuko nibo bazi ibibitse aho ngaho mu Rwanda twebwe tutari twamenya. Nibo bantu babwira ababirigi bakajya gushaka Alemanye, kuko Alemanye niyo ifite map y'amabuye y'agaciro muri Afurika. Abo bita ba Vasco da Gama, abo bumva bita ba Leopold n'abandi bose baje boherejwe n'igihugu cya Alemanye, kuko icyo gihe cyo cyari gifite ingufu zo kuba cyakoreza abexpert bo kuza gukora ubushakashatsi muri Afurika. Ubwo rero ntimuzibeshye ko hari ikampuni ishobora kuza gucukura amabuye batagiye kwaka map muri Alemanye. Ibyo ntimuzabyibeshye. Ubwo rero ugafata umubiri ukamwirukana, kandi mu mateka cyangwa ibitabo aho ngaho mwarabiciye. Ntabwo muzi ko Ububirigi bwafatwaga nka kapitale ya Union Européenne. Ubwo rero iyo wirukanye Ububirigi ni nkaho uba wirukanye Union Européenne yose. Wenda sinzi uko ngubu ko babivuga ariko uko bimeze, ariko ngiye nzi ko kera Ababirigi, igihugu cy'Ububirigi cyafatwaga nka kapitale ya Union Européenne. Ibyo bintu rero nabyo mwagombye kubireba neza, mugasubira mu bitabo mugasoma, basi mukamenya uko ibintu biba bimeze. Ushobora gukora akantu ugira ngo ni gatoya, kumbe ukoze uruntu runini udashobora no kwikorera. Gufata Ababirigi ukabaha amasaha 48 ntabwo aricyo gisubizo cyo kugera ku bibazo abantu bafite. Ahangaha rero nkarangiza nibaza nkavuga nti, niba ibihano bisohotse, cyangwa se dushobora kuvuga ko bisohotse, cyangwa se bikaba ari kugira ngo bajijishe abakongomani, se bajijishe n'abandi bose baba batekereza nkabo, ariko ngiye ntekereza ko atari ko bimeze. Ntekereza ko atari ko bimeze, kuko baravuga ngo muri byose ngo icyo umuntu areba ni inyungu ku giti cye, ngo ni inyungu z'igihugu cye, ni inyungu ku giti cye, kugira ngo ubuzima bubashe kugenda. Ahangaha rero nkaba nabakangurira kwiyandikisha, mugakora like, mugakora share, mugasangiza n'ibiganiro abandi, tukajya dukomeza kubana. Ahangaha rero amakuru nari mbafitiye akaba ari ayo ngaho, tukaza kongera kubonana nimugoroba tuganira, tumera nk'abacambura, gusesengura, tugenda twumva uburyo ibintu bigiye bimeze. Ahangaha hagati y'ahangaha nkababwira ko ubu tuvugana i Bukavu bitameze neza. Abazalendo bavuze ko ari mu birometero 30 ni Bukavu mu mujyi, ariko ngo hakaba hazindukiye amasasu menshi. Nkaba ndagije mbasezerera mbabwira ngo nahakagaruka. Umuhungu wanyu Ibirindiro Exercito TV. Mukomere cyane. Kandi nimwihanganire gufunga umukandara.